love you, sweetheart. Shavangiriwe, I love you. Tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisiro wa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imo mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe. Urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi. Urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka. Omuntu okubowa mani ningashiwe umunyeto ku buryo wo mani izina no ryekoro kandi izina ryo kwekoro ry'umunyeto izina ryo niryo rukweto wakuze. Urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa. Kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza. Twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu ari kwetenga. Nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara bari kwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe. Program eji neyigesa nko muntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kubana tuganiraho n'abahangu. Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi nyine Sunday Brian erizoba na rwakashatu hebro no mwenda byo kwa mshanju 2025 kandi shaha nibiri ezo mwebazyo ntuja kubayisiye hebija mutogwa makuru kandi kuturagarutse ntuja kubayisiyaho amakuru agacencwire umbwijire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. I'm sending this. Agacencwire kireki Ghetto people are people considered in negative, but we are not in negative. President Yoweri Kaguta Museveni naenda batezi bakaruru okutora n'abararwanire programs za government ombyanga byabo. When we NRM captured Kampala, NRM ekibina kye NRM bwe kyawamba Kampala, many of these roads were not there. Abebembezi nabe byokwerinda batayayira emyanye barutsiremu emicenjano omukaruru kisinjo sawo. Nambwene nyohanu kukaha. Chairman yamanza yanyiho mu okwerekera kw'ebyobugwiga bwensi omucange ky'abunyoro nikweyonjera. In most cases, you are not able to find a real criminal.
emitwe y'amakuru yabane kwishyibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Mbabazi Charity na Sunday Brian agana makuru Agacencwire mbwijire. Mukuru w'akaciko k'ebyobururu ahabwa NRM Dr. Tanga Odo yariyo naza kuvugana abebyo kwerinda okuhajana ahabutabanguko mbyobururu obubarukireho omuri Singiro South. Yes. And we tell you and you go home. Bayama y'obutekerezana okubaruka hagati y'abahagizi ba Alex Bakunda na Mujuna Sensio Mari bombi abarukuhayahayanira entebe y'obunyishengero ahabwa Singiro South okuronda karuru hagati y'ababaraba kukemerezibwa ahabwa enshongeji mukuru w'akaciko akobururu omukibina cha NRM Dr. Tanga Odoy ayitebekanisa okuvugana bibyo kwerinda okurugo muri Singiro South okusharamu ekyahamuheru omunshongeji. So no joint campaign. If the two candidates who are good want to join campaign, they should write to us and the two of you can go together. But these two, no joint campaign. Even when you are doing individual campaign, the district chairman and the district registrar must know where you are going and the time you are going and not beyond the required time. We are going to put you under total surveillance. Number 3, no movement with a crowd to a campaign venue. Go and find the people there. Videos are taken, you are moving with a group, hooligans to go to cause chaos, we shall disqualify you. Erizoba Odo yabugana babaraba kandi yatugambire byarugo mu rukiko rwabo. Because even if we give you days to talk here, the hens will go to sleep before you finish. But the gist we know, you are fighting for a position and you are using wrong method. I want to request you humbly to use this time to write your short program for us to remain with and follow you accordingly. We shall not come to Isingiro, but we shall be in Isingiro. Hati ekirukurataho no kuvugana bibyo kwerinda okurugo muri Singiro South okubana bo babahenjenderwaho okwababaraba baragumize mu barukuronda karuru babetsimbire omukugamba kwabo bayereka ngo ebyo kibina cyasharamu nibikerezana nabyo ya tugambira ninge basharamu kakaciko ka isi abo kibina kitu cha NRM aho kakandi batwa guidelines nungi mu twena rimwe naza gukora road map yeye ahara atambulire can't making sure mutiyashana na yamutayiweye konka yashuba yagira ngo umugomboro ya Ruyanga tiheine candidate wena oshemerire kuzayo kuronda karuru ateine security nanga security etamwikiriza nobu yakuba no rugo muri Ruyanga iwe nka candidate kadugambe nka mari ni mwakuruga nawe tibakumwikiriza kuza kurondera ya karuru ateine na urusa rwa security. Umugandi orukure kibina cha NRM omuhezi wa RDC nabibyo kwerinda muri Singiro district batayayiro mwanya aho muntaferire omicenjano ya karuru k'Isingiro South. Agenda tukumanya nawe yahungire nkabandi konko mukasheshe kutwatwizire tukuza kureba kibireho shango mukazi ajyaho mudiro wena takina gagamba ukishobuta naterera ba motoka kwije bakakora ki bakamutwara mubashaho akaza kora ki akaza hirwara yoneje ko wapati yoneje kwegesa neje kubagambira ngurwangisereza ekiruhu kaneza kwa kuma nicyo cyo mkamanje RDC yarigizirata aryaha ariyo na capturinga vital points ebyarahiye muna RD na DPC. Abaturano bashaba polisi okuchondoza bakakwata abo bona abatandikire hemvu yeji twe kandi nkaba abayi ko kubano hagira umuntu hati kandi abari obayibembeza namwene nyo hano kwikaha chairman yamanza yanyiho mu mpuku aho kuba bakangira ngo ninye munanye bishemu kanyine hardware nimwe kamwino ngo murya bashubuzi waza kuguza umuntu ekintu no banza wamubuza tuwaza kukikozesa ki kandi nabwo nango mazima ningambiso mu izina rya ranga ryo mu Kristayo nemehoro nkanta jine mu kano kubonkantari kinkumanya cyageze no kugira ngo bakaguza abantu tinkumanya mazima tinkukimanya konkati ngo nenye ndi kuguza bijambiya byo kugenda abantu bagire baze kutemagura abantu egisero ni munzura wiho kwiza kuzika
omnyezi nkene nyuma hino wandebera nkahatina kuya mwose yenzu yakanyama hariya umwaje metabrake biso mukajya nyindi ya list nkahatina kandi abanywana banje abakuru aba bashabira batura kwetantara by'ubutegetsi ebiri kutamagara gabo ahakangara pepe nsaba tukolere wa abo baduse naye kati nganze nabeberagwe mpulide wano nga abantu bagamba abantu baduse ku makagabwe basulawa naye omuntu angamanyito ina kyokoze kiche kikudisayo ku makago gasha kwa Jime Mhumza na Ruth Nwamanya. Webale Ruth Nwamanya na Jime Mhumza. President Yoweri Museveni ahabwira abatezi bakaruru mu district ya Wakiso nebisheke bindo mwihanga okutorana abebembezi okurwa mu kibina cha NRM omukaruru akarion keja. President Museveni najangwa abebembezi abari ba memba ba NRM no bari kwija okuratira ebicenderwa bya NRM no kuratira program eza government. President Museveni agambere ebi obwabire nagambera enkuyanja y'abantu abashikire aharukungana orukorirwe na bweru omuri Nansana municipality. President obirashendekerezibwe omukazi we Janet Kataha Museveni ariyo mucanga echa Wakiso omuhururu eyokurwanisa obworo hamwe no kushijuma enkora ya program eya PDM. Nolo kinjagala kubebaza okubasaba nti kuno mulonda ababaka ba parliament ababanje byamwe ate abarondora so that because me I'm there in the government but I'm far. Kakati kyemba mbakubiriza bannange mulonde abantu ab'NRM abajja okusobola okulondoola ebya gavumenti abajja okusobola okulondoola n'okutuusa eddoboozi lyammwe kubanga kati nganze president ntegeeza taata jjajja nti nga ye ali walako fe abaganda bo mu lukola tulina engero zaffe olugero lugamba nti omugo oguli ku muliraano teggobango. Wadde gyendi naye ndi walako mwetaaga omuntu wa wano omubaka wa parliament agenda kubanja ebintu byamwe ate n'abirondoola. So mwebale okuwagira NRM ku luno mwebale mbayozayoza akalulu k'abavubuka kemwavuddemu. Araganisa abanyayuganda ngu tiine muntu weena orikwija kutabangura obusinge oburuho omwihanga. And peace means emirembe kitegeeza ki? No war. Tewali emirembe kitegeeza tewali ntalo. In Uganda. Tewali ntalo mu Uganda. And in Uganda. Ate era mu Uganda. I can assure you nobody can bring wars here. Njagala bakakasa n'okubagumya tewali ajja kuddamu kuleeta lutalo mu Uganda. Because olw'ensonga the UPDF is very strong. Ejje lyaffe erya UPDF ly'amaanyi nnyo. Everybody who brings war will be finished quickly. Buli muntu yenna anaagezaako okuleeta olutalo mu Uganda tujja kumusaanyaawo n'okumumalirawo ddala mu bwangu. But naye there is crime. Naye waliwo obumenyi bw'amateeka. Hona nabwo president ashabire abebembezi okukolesa omugisha gw'entunguuka eyi government ebasize kukora omu byanga byabo babunzi enjiri ey'okubinga obworo mu bantu abo bari kwebembera. Some people, especially the leaders who are not very clear, talked so much about the tarmac roads, the electricity. Naddala mu bakulembeze baffe abatategeera bulungi bintu besira basinga kuliteeka ku nguudo za kolasi ku masannyalaze. But the question is, if there is a tarmac road here, naye ekibuuzo kiri nti wano bwe wabeerawo oluguudo lwa kolasi and I don't have income in my house, naye nga mazima siina kiyingiza nsimbi mu nnyumba yange, how will the tarmac road help me? olwo oluguudo lwa kolasi lugenda kunnyamba lutya? So that's why we say, please, yensonga lwaki ffe tugamba nti bannange mwongereko ekigambo kyokusatu.
Add the third word. Kaka twagala twongereko ekigambo ekyokusatu. Obugagga. Wealth. Twongereko obugagga. Each home must have wealth if possible. Buli maka gandibadde gayina obugagga senga kisoboka ate nga kisoboka. Ziwa Hamza Cheyune kuruga omugeto asimere President Yoweri Museveni ahabwa bushagiki obwabahire. Twasiima kyewaleeta gwe kyewayita ghetto structure ffe kyetwayita ghetto empowerment. Watuleetera ebintu bisatu bye tusiimye. Ekisooka mu byonna tusiima mindset change program esobodde otuyambako okuva mu mbeera emu n'endala. Ekyokubiri tukkiriza era ne tusiima ghetto funds oba funding ze wateekamu mu structure millions 10 ne supplement zozze ng'oteekamu. Amakuraga gashakwa Abdukarim Sengendo ahabwa TV West. Abatezi bakaruru mu district ya Mtoma nibetwembwitira abebembezi babo ababebirwe kandi bakija bakagaruka bariko babiyabisa sente omubwire obwakaruru. Abatura bagambira ebinyomwebazyo omugombore akatenga hamwe na Mitoma Town Council obwo yesimbira habwa woman MP omuri Mitoma district Rebecca Namanya Charampe abiri narondosha gico mu myanyeji. biza bayikaha batugambira basaba karuru kubashwekera bagenda tubayiriza karuru konka ko kayiharo kintu kimwe nanga bibiri ibituru kwendaho kuba kuhikayo bagumayo akaruru katandukana kije nuko bagakotoka hanuya bize kusaba kandi karuru nabani kusaba ngo tarapo turabe twakire wagireyo uyuzuka bakwira karuru ujo twakire mwe bitekateko kitu ubitware mu parlamenti uteseze nk'bitekateko bitu kubiri. Rebecca Charampe asimira abatezi bakaruru abo kumushagika. Umugandi okurunda karuru mu Ruhinda South timu ya Arthur Kazora erizoba yahikaharza saa koze byareza tangirwa haba Kazora Foundation obwero kuzaho umuganda beni batakatandikira Kazora Village sako obutabo banje buriyo mwije mugakinde mutandikanye inshakare ndakashyo ombururu nimwe sente zanyu zuru umuratandika nimwe bagira ki bazurahereze mwiki nini nimukunda kuriya nimani ndiraki Esente zo bari kubana bampeza conference development fund ninguma ninteko mukazora village sako Kazora no mukazo bagumza mu babwa n'abahagize begombora ya mayanga barukwegita nabanda bese imbere mu kurunda karuru kumnyishengera bwa Ruhinda South umuhati enakwe wire umwana witwa izire ebiri kumira mushanzu twenda bayingeje gasha kwa Maiko atwachire bari Maiko watwachire omushema abebembezi batari bamwe na bamwe ho mchange cy'abunyoro bayereko kutina abo kucendera kwebyo bwiga bwensi ningashi natural resources omchanga echi
Omuruterano rwa National Anti-Wildlife Crime Coordination Task Force rwaba umurembo rwa Hoima abebembezi nibagira ngo bunyoreka be nebyo bwiga bwensi byinji bitungu byone bizire nebicendera. Stewart Manira guha urukuro kitongore cyebibera cya National Forestry Authority nagira ngo abagiga hamwe n'ababinizi no mwihanga no bari inyuma yo kucwekereza iby'ubuhangwa omucyange cya Bunyoro. In most cases you are not able to find the real criminal. The accomplices are the ones who are always seen. And in most cases, courts refer to these as small fish. So as you come together as a coordination team, I want to encourage and challenge you to be much more sophisticated. Manira guhashoborira ngo bibera bakatemwa kandi nyamishwa zo nazitwa abantu emizeri yo necwekereza iby'ubwiga bwenso mu Bunyoro. You would actually confuse it to be a continuation of the forest from home. We've not lost this forest and wildlife for a period that is not more than 10 years. If this trend is not checked, I do not know what is going to happen. But at international level, wildlife crime continues. That's for sure. And locally, we have had a few species having quite some number of challenges. You've heard of the degrading populations of the lions in our key lion ranges, and those are some of the key areas. We've continued to see some trafficking, some illegal trade. Lamo Judith omuhabari hakachiko ko kurinda ibyo bahangwa nagira ngo habatagize cyakorwa hari yaba barukuriye wankabanyantagambwa ho hacuru hakabika hango. My sincere appeal to the task force. There are these small fish that people always arrest them, which can't even help, leaving the big fish behind. There is need for law enforcement members of the task force at the regional level to see the way of deeply putting intelligence to get who are the big fish behind these activities. Tusangire muhabere harimu umukururo ugwamani ugwaba middlemen nabantu abakora kuri hansi abakurara mbishaka. For example ni barara mu forest barinzire ukwita ezimu ahanyamayishwa kuzireta kuzitwara hakatari. So kandi ebyo bikuretereza Uganda okusanga neferwa sente nyingi because sente zo zigenda mu bantu abamu abakuba batakikira. Ibintu bikizere kucwekerezwa n'ibisharara hamwe n'ibiranga bugoma hamwe n'ibindi gashokwa mburozi n'waga bakatoto. Reka tumereho tugaruka naganda makuru. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Vibe. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo de super mustairo mpia. Then you kabo de smartphone nebi yakabibiona. Yetunjire kabo de super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit yemtware na netweka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiri yahariwe. Turi hamwe amashemerura gito tigine kizivira. Amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa. MTN nerebero Uganda Communications Commission. Echiro chisisirachi Rose from Nempaka Shashakaronji But I see a rose spring, a rose fall
ejini biti tokura busasi mukasheshi nikuko masaji ngomuchiro chuna werare nko mwerere n'umfaratsi gw'omutendo kandi nuguhanga omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi Otwiroine chetengo chokushoma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi ari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero ebiri kukiraho terera note mushanje ibiri kinana neina 13 Ganitano Ogambe na Academic Registrar Evelyn Health Training Institute Mbarara City improving community health Everything could be end Penkoni Yakwera utamuhimu mudu nokora echikire Wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni Igenda yakini cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa Chigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe echo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyo bushaho omu East Africa Obwa hati nitwakira applications on mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twinena diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nubwo mwete gwitu. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cya Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Wararo tekate
kutekera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa muri Mbarara City ubwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga Makanising Street ahakizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahabanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ achumwe nawe yaringe byoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawo pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje kuruka yo mukahumuro ho muganda makuru mukashosheretse kebyamagara omu makuru gitu hecerece ntureba ahabugumba umbashija babano tumanya ngo bwiro bwinji habashirine kuba rukubura kuzara kuba rukubura urzaro abinji akakumu bakatunga abacara kandi n'abashija nabatunga obuzibobo reka turebe ebirukira ekitongole by'amagare cy'ensi yona echa World Health Organization nicoreka ngo mubashija mukaga umwe n'abatari kuzara eco busasi ekizubu cyo butazarumbashija tikifirweho kandi nangwa abandi nibebuza ngo mushija n'abatengumba ebintu kutuma umushata atweka eco kubanza cyabyona kushanga ngo aine spamunki nana nimbani nyosire ningambira abantu kugira ngo waza kutora nente nungi no gitora no munte nyingi tokabo inente muka jote agent ni yurukusinga muri Mbarara no joti no kiho mukindi so na quality ya spam isheme kuba nerwo mu spam zinyingi so umuntu uri kuba ine ro spam count ningo ine spam nche nikimugumira okugira mu kazi weyenda ndacyo kubanza ni infection ninga shobuko ko bwo mbushija ningo bwo mukahago mbasa kushuma burwaze cyo kwete mpira hansi yo mushija ebure gukora spam zezi kumara ninga mizige cija kutwara ecyakabire bisi abashija binje birebine hansi ebikuba mbeshashe bise byo mbasa kuzibira mizigo mushija kuraba mukuru go munankazo munsigo zeza hansi abure kutwara ecyakashatu ni exposure nga radiation zaba kutera nka x-rays nzibasa kwita spams kuri yo munankazo mushija abure kutwara ekindi na wasa kuboyine low levels za testosterone hariho hormone ningo butegeka mbere go mushija o zazirincha hansi no waso butatwara okurigera habashaho okunywa mizi minji nicwera ho mushija okutweka tine buzubo ogundo muno gutwasa gukora nitubasa no kwerinda nko kunywa amarwa okuresa na no korese imibaze imwe negira ki netuma twasisikara ombushitwe nk'abashija turimo kugira sabakazi bitu enda amana gechija ngija mwana muri gemere yito yari nacho kandi mukujirwe ombwire kandi mukujirwe ombwinji kandi mukunya munonga mizi mukakoresa size aho amana gechija nogini report yashohozibwe World Health Organization omukwezi kwa cyabahenzi omyaka neyoreka ngo myaka mushanjo kuraga hati abashije obucweka 35 harigana nibija kuba batarukubasa kuzara ninga nibija kuba barye ngumba amakuru agagasha kwa Edson Kinene webari Edson Kinene omugandi amakuru mukuru wa district ya Ntunga Musa mu mucunguzi rwakigoba sarongo herizoba yatongoza enkora ya burunji bwansi mucunguzi nagira ngo encourage neja kuyamba abatura okukora imihanda y'ebyaro entindo nebindi binji ebyentunguka enkora ya burunji bwansi yatongoreza bwa harutindo rukwatanisisha zarya ruhama hamwe na kajara omugombora ya Ntungamo kandi rutwire ryo mu mberambi
ebiteri twatireho bikajunda abantu batwara iby'amaguzi byawe byo kombeka okoruguro mutawuni baye batakineho kuraba ebimwe bigumayo okombeka kusarana ayishomero abantu batakizaye n'amamotoka n'ebyiruka tusobirwa abakazi abantu twineho kuraba enguto zasenyuka orutindo rwona rubaragurukire abana b'amasomero twineho kuraba mbwene gavumenti mutuyambe akuba tusobirwa. Bamwe mu batura nabagira ngo batuire batineho kurabya ebihingwa byabo nkomwani kandi ngo n'abana babo babire betorora obwe barukuzaha amashomero. Tukabonaho ubuzubu bw'orutindo aha orutindo rwiza rwashenyuka wabonabona munonga ibyo buguzi bwitu byasarana byaburaho kuraba urutindo rushenyukira turuho nema picetini gakoraba no muntu mwene norondora araba hakubura mwentu nsabo buyambi. Samuchunguzi rwacu gobasalongo mukuru wa district ya Ntungamo yasima abatura ahabwa umurimo murungi ogwo kwinegeza entunguka. Ecyo mwakorera izoba emotoka mara mweje imwine ninche tukwe mwenu kumara heze kutekamu ninzaga kanyohereze motoka itero kimwe mare mwahatari. Muchunguzi yagambira abatura bababerundanira harutindoro okubura igomboro muri Ntungamo yakugumaniye kora burunju bwansi cyanshemeza kuryangu abataka bo beyitiremo bayikora mu murumo muhango ogushikire kandi mbene ki nimbasima munonga kandi eje burunju bwansi ekisanje kitwaza kutandika burunju bwansi niza kuteka mama gomboro ramani teke mubakasha ramani teke mbachi ya paso namani kureka watu bagumana burunju bwansi. Chairman Sam Muchunguzi obwa hataryo mukoronda karuru ako kwatara NRM bendera na nenchiro ya kabiri ahabwa mukuru wa district ya Ntungamo ahabwa TV West and area Sertugusa. Babare Elias Rutugusa umureberezi wa humwire Right Reverend William Magambo ashabra besimbiro kuronda karuru nkonka bagumene batimanya ngo gwebembezi n'uruga ruhanga ogwayerekero kwatwaho ahaborwaju oryo mukaro keberebi omubiceka bitarumwe na bimwe omuyihanga. Umureberezi Right Reverend William Magambo agamberebi omumakaje omuri kabirisi ishaka bushenyi municipality ubwo abebembezi aba Ankole Western University kabwohe ababire bamuzindukire okushaba nawe no kwasarra itendekero eryatandikire omwaka ogw'2025 yagubwe bembezi uruga ruhanga kandi kabibiro ko yatubiye no kugira ngo first seek ye the kingdom of God and his righteousness. N'ibindi byona banzishira bukambabwe n'ikitiro cye. N'ibindi byona byakurataho. Aba babandize omukehogo okumara eshahishatu obwo bishop arikubarise bigambo ebyo bwenje. Mujya mutora gitandikire wanumbuzo tinkwererira nanyobota kwija kundeba abo kaherero kandi bishop baramo. Bueno okuzindukira umureberezi weitu owahumwire cyakirimo ibyo kwega bingi munonga cyanyegesa vision leadership ya Ankole Western University ecyakabiri obutebwa founder bishop the first chancellor wa university kubaho kwa university kukabaho umubwire bwe umwaka w'2025 bwanyuma y'imyaka 20 hatane 2025 nyowe nka vice chancellor wa university nashanga kikire na timu yanje kugira ngo tuje tumusinga. Omugandi abanyamakuru ku rw'umucanga ecyaburenge rw'izoba abari kugashakira emikoreta ryemwe nemwe erizoba bahendera kutendekwa kwabo okumazire ebiro bibiri okugenderire okubaho buhangu omukwerinda hamwe no kurinda ebikwato byabo ebibaro kukoresa basoro kutegera embera gibakolera abantu nabwo bangatamanya embera gyakolera ukinzo kumwere kizibu
kutegeera nti wamanga ndi ku internet basobola okulaba kikyenkola lekanako entuma ya account omuntu nasobola okunsinikira virus kiba kitegeeza simu yona okuba ng'erina antivirus. Abapima b'ekitongole kya Human Rights Organization Uganda ab'omushumo ogwo basitamu kugira ngo tubaase okwerinda kugira ngu twatunga okuteganisibwa tw'abantu sherura amahurire omu bantu kandi tushaba abantu mwaba nimureeba mwe n'abanyamahurire okwemanya muri gomisho ganyu kandi twayongera twabangura kutwenda kukozesa ebikosa byite bitukuba twine na munonga amasomo kuza aha mitimbagano n'okutushemereirwe kubika gye ebintu byaitu nk'okutushemereirwe kuba ntubishozana n'ebindi byingi. Okushomesebwa oku kwebembirwe ab'ekigombe ekya Human Rights Network for Journalists Uganda bakwatanise na n'ekigombe ekya IFEX. Orukuru ekigombe ekya Human Rights Network for Journalists Uganda Robert Sempara yayoleka okwetebekanisa okubiine okuhwera abanyamakuru omu mirimo yaabo. Kutwaliza wamu tusenvudde era gye tulaga tulabayo bulungi kati nga tumaze ekatala eryo tugenda tekudda ku kirala ekyokusinkana abatali b'amawulire nga bali wamu n'abamawulire mu ekyo nga tulinamu bannaffe balamuzi bali mu gavumenti ez'ebitundu local government bannaddiini nga bali awo wamu abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo. Okunywanisa okutendeka oku n'akaruuru akari kugenda omu maisho kandi abanyamakuru beegisibwa ngu tiine sitore erikukira amagara gaabo. Amakuru aga gashakwa Michael Atwakire na Senyomo Gideon. Reka tuhomereho tukinaganda amakuru otaragaha TV West. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusiima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebika ebindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa ahacombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City. Okumanya biri kukiraho tera noti 776 5 9 9 4 Tina Events nito twenko muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'omurembe. Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako aha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ekya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya mutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited. Otaka ikize myaka 18 otanywaho. My name mazina ganje ni agire Mbabazi Emmanuel hano ya ry'amarembo trading center Chamuhunga tukora n'amashanyarazi ga fresh solar dukorire mu kumara ubwire bwingi akube nyuma aho tukatine amashanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari ngatukiza fresh solar kuyizire twateka saruni Mweniwe owa saruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyine maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora amagoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Evri kuchiraho, tera, noti 8 noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni 5, yabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine.
The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba, imirimo, urugendo, ninga kahumuro, neco kunywa cha chituzi. Yenywere chituzi, ohurema twenje aha mumiro. Nichikurwa kurwa mu chituzi cha shitake. Amajani, hamwe no bwochi, konjoro bunuzi, hamwe no mutindo. Echi, nichikurwa ba chituzi Farm Company Limited. Aveine teknolojia nebyoma, byo mutindo. Chituzi drink, ichirizibwa chitongore cho mutindo muihanga, echa UNBS. Kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga. Kushubura, tere simu, noti mushanju munana mushanju, bisha twina, bitana shatunemwe. Ninga noti mushanju munana mushanju, bisha tuitano, 00 mwenda. Crowd goes absolutely emphatic. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer zechikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Omulabi waffe mulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama. Katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwa mukwa buli mufumbi na afairo obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna okwetolola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende ngolooza byabafere kale ano ssaawa kino wafugiriza kintu kituufu se n'asanyukire kuba n'adabu naye nga kende kuwulira zinduulu dda kale sita emu 65 sita 80 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. Erizuba ntiza kutayira ekyalo muviti butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa ombero bira enganda zitazi mwena
amazimwe n'ebyanga bakabateranira hamwe okusharura ebishaka by'embere konka ebirebe abakugu omu kampani ya Moviti bagitsire ebirungo byona omu kintu kimwe okundeka mwana wanje takiriho okuteganisibwa Moviti habo nirwo omu kushakira ebishaka bitari bimwe na bimwe okutamba endwara z'omubiri nk'obuhere okweyagura omubiri gwona gubagye gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba lyona Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotaps zona za Golden Choice na Bosen Castor Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet Oil half liter na liter 5 otebwe kumenya chika cha roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 Absolutely emphatic. He has done it. Get ready for more on SuperSport, the only place to watch all the FIFA Club World Cup. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Nabaramusi. Ninye Didier Drogba. Omubaro gw'abantu abari kwinga n'emitwaro 25 nibafera muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka. Iki ni kinyararekeriza ahabo ko butandezi nizibasa kwerinda. Buri ruguto ruine speed yoshemerire kuvugaho. Gikuratire chendeza speed ya motoka yawe wabo uri mukona ahabushumo hamwe ntabitara. Reka kwa kanya hagati yawe na motoka zindi wabo uri ha muhanda kuraterebera jiro ebiru kwebwa twena turi namagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Koruka yomuka homo muganda makuru habesimbireho omukaruru ko kwatira NRM bendera habwambara district baragwirweho butija kureta polling stations zebchpuri ho mukaruru kabo ebugambirweho urukura ebyo kuteza karuru ningashi registrar Rogers Mugisha abire nabugana habesimbireho abwakashari South hamwe naba LC5 Mbarara district. Rogers Mugisha or NRM registrar wa Mbarara district agambira besimbireho ngutari kwija kwikiriza bushuma omukaruru ka NRM nuko kubarabura ngo umwabukoryo yabugwiremu nabeshengereza nabakwatentege n'amaguru tinkweta ka declaration form erikurengaho arabajine neyeye naisa kumanayo twakikizana niyenda kuba obusinje mpaka turukire mukaruraka nyo sinje icyo nabagambirira warabena yenda kusakuteka mu privyeye bya polling stations never ba candidates munana nibo besimbira ntebe yo bunyishengero bwakashare y'amashuma obwo barimo no mukazo mwe hairete namara kandi bona bagambira abantu manifesto zabo onke bigenda rujanje ebe kucyo bwinji yenda kusamarayizinga ecyo kubanza no consulting mwe
okugamba nimwe tukamanya ibyenyu tukareba ko twakwasa kubishoroza bigakorwaho abahagizi banjye nimukimanya mutwire muri yo mu buteka mugume no buteka tine cyo butuyisize wabo inamasiko tushemeye kurwana tushemeye kutagura ibishane ababo gukora ibyo baye kwira amasiko itunga bakandetsi turukurungi twine rwansho abahagizi batareta akaruru kentaro ahabo kuba ngo kubagira ngo enjojo ibiri za rwana emyansi nibyo bikubonabona na n'abahagizi kuba razo mu ntaro ezibatakubasa kushobora icyo turukurungi kandi tuyino kwatanisa urasinge birnuwe the best mobilizer wa NRM tunuko yo tuyine hati bravo tuchaka kubaho kokakika mteka eya au kona mteko jumasa kwa abuyishimwe nabo nabo kama jezi nabo bako nagana ichere wo kwija kokahimizire ahindura ho n'abantu bahinduka ayabagire umusaide y'ijuru mu butoko wanje abajango katukira handi akakata kumanguru wakunyizire bona bene bijana namwe kawiza kasiri ahantebe y'abacara bwambara district esimbirwa babiri bonka cyarukunda roida muhimbura hamwe n'amagureturwe byambo incumbent maternity twayombekera amashuga abashaho budget batwira miliyoni 8 zo kwombeka theater na general ward rubindi narobinga network emirongoti tongirwa hygiene coverage hamwe na Didas Tabaro nibo besimbira hantebe ya katanu abwambara district katujira muchirera katugarika program nabanishaba opapura bwabo burahi abo kwenda promoting ebya science kakoragana na kanso yanje twatekaho turiyo tuombekaho nursing school era abana banyu tubakigaruka kuzamara go kushomera yo bushaho abantu babushomera aho mwirogenda gane sa ejeno data Kashar South bobikirizi no kora joint campaign zo bari muri yonka undera handi brigo mwaketara nde Evans Taremwa abwa TV West Kashari Mbarara Webare Evans Taremwa impaka makuru agabimzano impaka zebukonde nemjere is a battle of the big erizoba zatongozwaho omubutongore ahabazana barumtaita stugumena au simbata bayoreka okubatebekanitse kusinga impakezi batakatongoize mpakezi batandika no kumbo kwatandikira amayiro ibiri okwetora umurembo rwambara kandi bebembirwa abatezi bemigere hamwe n'ebikonde abari mutaita situgume hamwe na ausimbata n'abandi binji okurwo muri Mbarara Kickboxing Club kandi aba babashagatirwe Sezi Murari oyisimbira ntebe yo bwa meya aborembo rwambara kandi bahindera omurtene Scott omuruboma tugume na mbata basi Sezi Murari ahabo kubakwatiraho okutungura internanta zabo rero wo Murari yashaba abanyambaro kwiza kushagika abana babo bakwatanisa hamwe omukutungure byemizano ekintu skora habo rukundo
ninchikora abo kukunda ebizano ninchikora abo kukunda ebinyeto kandi ninchikora abo kukunda Mbarara ebine ebintu ebitoroserere kutumbura Mbarara hati nk'abantu abaruga Busoga baza kureba Mbarara nabo bagikunde biga n'abahagizi babo baza kurara muri Mbarara bari muri Mbarara uza kumutere nk'umu wasigota so n'ikipindiga emwe y'abanyankore tinachenda kusanga abantu baza kuboreka ibone by'amazwa twe n'ibiti by'abanyankore cyokore mbande kitu kigarira ground bakirebe yetebekanise je munonga kandi well facilitated ninza kuzana umuzano murungi kandi trainingire je with my team abaze ku training aje ninza kwereka umuzano murungi ninza kwangura je munonga tugume no kuritana na Abdulatif Doyera aharukobo rwa Africa kanero awusimbata no kwatana muna na Okero munyakenya arukobo rwa Eastern Central Africa mu mpaka ezirabeho 2012 byo kwezo ku Ajipu Hotel. Omuganda makuru g'ebyemizano empaka z'omurundi gwa 23 ez'amatendekero g'obunansi n'obuzarisa omwihanga lyona zitandikira okuhinda omu butongore omu rurembo olwa Hoima ezi n'ez'okumara esande emwe. Ezirimu emizano y'okukozesa obwongo okwirukanga woodball, badminton, volleyball hamwe n'omupira gw'ebigere kandi eriyo nehindura akyeye kya Boma, Hoima Nursing School hamwe na Muhanga Secondary School. They are competing in 19 sports activities. Some you have already seen. We bunched them in 3: athletics, badminton, woodball, and mind games. They are closing today. You are going to roll to see the ball game starting tonight with the curtain raiser. These activities play a critical role in promoting discipline, teamwork, resilience, and physical well-being among students. I therefore call upon every institution to plan properly and commit resources to support participation in games and sports at all levels. It has been 18 years because I've done a lot of work. Yeah, thank you very much. Then Mugen Health from Renzori. Ebyo bikiryawo St. Preparatory Seminary niyo yasingura empaka za volleyball eyabojo ahabwa amashomero ga primary za Uganda yona ezokutoranamu orazwekere Uganda omu East Africa kandi empaka ezi zitebekanisibwe omuri Kayunga. Webare okureba amakuru Agacencwire n'agakusyo n'abantu Mbabazi Charity nyenda kwendeza okurara kurunji kandi agandi ninjaga kwisyaho nyinshi akaro makuru agihangwe n'Agacencwire kuma ha TV West otargaho urare kurunji.